Woli le ngang whaftai lau sunga o lau whionga le. La aun whausia, whionga le pulsili o le tātum tanga luenga, lau whionga profesa ai ono, ia ai maise le nei tai ao ma le whaafoina o le tātou whono. Au te lei whaia se upo le nei tai ao e mua na o wafe ane, ma whaftai lau sunga i le whawhengainga tau le langi. Lau sunga te osi sa tsulu, ia mātou tantonu, o whaiwa alo filima, le mawhai, o na mātou tau limina i se upu, pea ngaia i se whamtalanga. O le moangana Samoa, o le finangalo le atua, e lea ngaia o mātou tangata vai ma le whātawa. Lui lea, la ngona le mawhanawhana, ona o au whaamanuianga wa to mua ele nei aso, ai maise le whaamoemoe whaatoa o le Soifua Maloloina, ia ai maise le mamalu o tātou paanga, mai whafo, ai maise la tau o lo tātou ngā lulue whaatasi i le tausoina o le avenga, ia e maise o tau mwhainga le tātou tanga luenga i Samo nei. Le moliei le ngang whaftai, lau sunga whawhengainga, ia ua langona i tino ma mātou mātamata, ia e maise fo i le pai mai o le wheau o le nei aso, ia e moni ma whamaoni i le tūlanga i peo nei tanga luenga, ia o lo whengai lava ma le atunu o iaso uma. Ia e maise so se teime mo mi ai ia mawhatianga, whawhati teli. Lau whape atu leo pa i o Samoa e le tautoe taulanginga. Wa Samoa lava ua tauto alo o na upopo ia e le to iai se tautai e whangotalia. Ia le o ngā sami ua umau na tātou Maloloina. Ia e maise ua whata oto i o na upu mo tala. Lea e moli le ngā whaftai le nei tai ao. Ia ono Samoa upo poto le ngate i tātou malo whaalongia. Ia tātou paanga mai whafo. Ia o lea fo e ua poto le tātou matanga luenga i ona vanga uma. Ia e maise tūlanga whalupe. Pei ona iai le nei aso. Lea lai pe ona uwhaiatu. Ia ta oto pa i o Samoa. Pa ia whaaleanga nuu, pa ia whaatala lei, o pa ia whaale malo, ia au te tonu, wa uma ona ta oto, ia ona upu pe ona au tano atu, o. A velo u leo whaatau waa, e whai mafonga o le tātou mtanga luenga. Le fionga i la ang whausia, le fionga i le pulisili, ia le sunga ia ai ono, ia le sunga le profesa po le fomai, ia o loo whaafoina le tātou mtanga luenga. A vea fo i loo leo whaatawa ai whaima fofonga tau moli, o le sunga le profesa po le fomai, ia Dr. Sat Paitea po a siata Sat Paitea, wai tasi lea vaianga malosi, o loo ilalo le portfolio le Minisita, ia le OUM, po o mo si fia o asiata Sat Paitea wa to fia lo ia talu nei nai a vai aso o to nai e avea ma vice chancellor ale tato university o le OUM se mais pat patalo fat foi se tasi o li pule o le tato NKF le sunga ya mulpola, se tasi fo o lala, i lalo o le tātou portfolio, pei ona iai, ia lau sunga mulpola, whaaftai, ia le whaatasi mai, o mawalunga, le nei tai ao, ia ona o le whaatasi mai. Ma ave ese o le tātou matanga luenga i pūlenga, ai maise o wha matanga luenga, tai tasi al tātou matanga luenga, ia le mwhaifoi o na whaangaluina e o lava. Whaululunga o tātou kanso, i te tonu o le tātou matanga luenga, le lava ua maitauina.
ua whaafitai sumai matala mai ao. Ai mai se sa mo o polpoto ma tātou paanga mai whafo, pe on tātou whatasi ma sui komisina Australia, ia mai se sui komisina o New Zealand, ma le tele o tātou paanga, pe o leo tātou whatasi, ma le tele o nisio i lātou, la ale laulawina o lātou Soifua, ia ai malo whaafitai, ia pe o na whatasi mai. A ole, sa mo lawa yo polpoto, ia malo whaafitai tūlanga uma pe o neile nei tai au. O te whaafeiloa i alo ia i vaenga o le media, social media, ia watasi ia mea feita ia isi vaenga, ia al Soifua Maloloina lava, e ese le alo ia o le tātou social media, malo whaafitai, wa o tōlo o watua tala i whafo, tala lelei, a toai ma tala whaale lelei, ia a o le lava, e alo ia, e le Minisita Soifua Maloloina, la o tō ngā renga malo whaafitai mo, o tiute mo tō whaiwa. O le nei wha moe moe, wa tātou potpoto ai le nei tai ao, o se tasi le nei o wha moe moe taua, e taua lunga ai, le wha amna tuina o le vai aso o le Soifua Maloloina i tau sanga tai tasi. O le aunga ma le wha moe moe, ina ia tātou o mai tātou te nuti mea whatasi, ma o tātou a manongi, e whaatala noa, ma whetu whai, whaale ainga o le Soifua Maloloina, i ngā luenga ma Pol Kalame, sa o tātou ngā lule ai i le nei tausanga, ma lea tausanga, e tātou whainga uma. O le una ia lea, o le whaatinonga, ma le atina enga, o to mai, ma anga waa, e whaatinoina aisu e suenga, tau le Soifua Maloloina, e ala i le ngā lulue whatasi, o vaenga uma, ai maise, o le amana ia, o le sao, o le atinu ulau tele, i ati nae, tau le Soifua Maloloina. E pei o na atangi ai, i le autu o le nei vai aso, whaapitoa o le Soifua Maloloina, ia ta i mua nuu mafioanga. O i tātou nei, tātou te mo'o, tele, tātou te wheseswani i le tina enga, ma le whaaleleia o le whaanga solonga, o au onanga a le Soifua Maloloina, e au fiai, ma le whātau teia o sua suenga tau le Soifua Maloloina, ina ia mauti noa o loo moni whamaumaunga, mo whamtalanga o loo whaavai ai le tau sia o taiala, ma whainga whaavai o le Soifua Maloloina, whaapea le whaaleleia o onanga. O mata upu, o le a whaatala noina i le fontanga i le ni aso, e tali tonu le manatu, o le a tele sona o ngā, i le whauwhauina o a tātou ngā luenga, ma Pol Kalame whaatino, ai maise o aunanga mo le Soifua Maloloina, e o i o tātou tangata. E whai watu se whamatalanga i le nei tai au, i le momoli atu o le nganga whamalo, ma le whaafitai, i le paia, wa o whanga poto, mai i le tātou moli mawina, ma whaatawaina, le nei wha moe moe. O whaatasinga whapenei o se awanoa taua, tātou te tōmana tuai i le tele o ngā luenga sa tātou whaatinoina, mo le Soifua Maloloina, ma le manuia o le atunuu, e le ngatai lea. Ai toi mati ai foi, nisi o vaenga, o le tātou o unanga, au wā le anga i luma. Ia lo whangia le atua le nei fontanga, ma ia whaatamau aina ina, le whaasoa ina, i manatu ma mawhauwhaunga le lei. E poupo wai ar tātou ngā ruenga mō le anga i luma. O lea ua te talaina alo ia, le nei fontanga, ma le nei maftanga, Soifua ma ia manuia.
I tam whai atu tala il tātou tele o tātou paanga, pei ona tātou whatasi, ia e maise fōi, ia le tele o tātou malo, mai whafo. Sungal whawhengainga Reverend Siosi Sal Sulu, leaders of the health sectors, heads of the diplomatic corps, government ministries, ladies and gentlemen. Talofa, talofa lava. The Annual Health Forum is an annual event where we come together to review, share and discuss the achievements and challenges of the health sector for the past year. The theme for this year's Annual Health Forum is strengthening health research system and capacity development. The theme emphasizes the importance of strengthening our health research system and enhance the capacity of our health sector to conduct, manage, disseminate, and apply health research findings to further improve the 6 building blocks to our health system, which are health governance and leadership, health workforce, health financing, health information management, management of our medical products and technology, and most importantly, health services provision. The question is, how can we strengthen our health research system and develop the capacity of the sector? There may be many answers, but the Ministry of Health, in response, has developed the National Health Research Guideline to guide the work of the Health Research Committee in ensuring health researchers are fully completed with our national requirements for health research implementation. In addition, capacity building opportunities for staff on health research are offered by our development partners, such as World Health Organization, New Zealand MFAC, Australian Dept, to build the research caliber of our workforce to implement research to help the Ministry of Health and the health sector with identification of new and better ways to prevent, diagnose and treat diseases and conditions, provide insight into the causes of illnesses, and develop evidence-based interventions, and inform health and government leaders' decision-making on health issues. Today's session will keep us on site on some health researches that have been conducted by our partners, such as health academic institutions, both international and local, as well as our health staff. This morning, we also witnessed some of health that had been developed by the Ministry of Health in collaboration with our sector partners and stakeholders, and with the technical and financial support from our development partners, which were informed by health researchers that had already been implemented and reported. This include MOF Interim Corporate Plan for financial year 2023-24 to financial year 2024-25. Samoa's National Action Plan on Antimicrobial Resistance 2023 to 2028. Samoa Overseas Medical Treatment Revised Policy 2023. National Medicines Policy and Plan of Action financial year 2023 2024 to financial year 2027 to 2028. Samoa Cervical Cancer Elimination Strategy 2023. Routine Immunization Guidelines 2023. Tobacco Social and Behavior Change Communication Strategy 2023 to 2023. Smoking Cessation Manual 2023 and Professional Standards for Nursing Practice 2023
and national strategic plan for the control of mosquitoes and mosquito-borne diseases 2023 to 2033. I heartily acknowledge the technical and financial support by our development partners who assisted the Ministry of Health and Health sector with the development of these important documents. The key to the success of all our efforts and programs to strengthen our health research system and capacity development is possible by ensuring a multi-sectoral response through the work of our sector partners, government and non-government organizations, and our religious denominations. The most important concept is community engagement, as per the theme of this National Week, Let the Community Lead. This is a very group which will help build our health systems, including health research system, to ensure we have the evidence-based information and accurate data to inform our decision-making at the sectoral and national levels and formulate evidence-based interventions and health documents to further enhance health services delivery in Samoa. Today, we will be engaging in fruitful discussions through the different sessions of the Annual Health Forum program. The sessions will be touching on a range of topics from regional and national perspectives on the importance of health research systems in strengthening our health system, to research papers presented by the international and local researchers and health academic institutions. In closing, I would like to thank each and everyone for making this occasion a priority today. This forum is an important event where we can take stock, note the achievements, address the challenges, reassess and move forward. We look forward to the sharing of knowledge and at the same time offer support to each other as we strive to overcome the many health challenges we continue to face. I wish you all the best with your deliberation today. Thank you.